Mateo ƒe agbalẽ 19. Nufiafia le srɔ̃gbegbe ŋuti. Esi Yesu wu eƒe nuƒo sia nu la, edzo le Galilea, eye wòtso Yɔdan tɔsisi la va Yudea nutowo me. Ameha gã aɖe kplɔe ɖo, eye wòda gbe le dɔnɔ geɖewo ŋu. Farisitɔ aɖewo va egbɔ be yewoadoe kpɔ. Wobiae be, ele se nu be ŋutsu nagbe srɔ̃a le susu ɖe sia ɖe ta? Eɖo eŋu na wo be, ɖe miexlẽ kpɔ be le gɔmedzedzea me la, wɔla la wɔ wo ŋutsu kple nyɔnu o mahã? Eya ta ŋutsu agblẽ fofoa kple dadaa ɖi, alé ɖe srɔ̃ ŋu ɖikaa, eye wo kple eve la woazu ŋutilã ɖeka. Esia ta womeganye ame eve o, ke boŋ ame ɖeka. Eya ta nu si ke Mawu bla la, amegbetɔ aɖeke megama eme o. Tete wobia Yesu be, ekema nu ka ŋuti Mose de se be ŋutsu nana srɔ̃gbegbalẽ srɔ̃a, eye wòagbee mahã? Yesu ɖo eŋu na wo be, Mose ɖe mɔ na mi be miagbe mia srɔ̃wo, elabena miaƒe dzi me sẽ, gake menɔ alea le gɔmedzedzea me o. Eye mele egblɔm na mi kple kakaɖedzi be, ame si gbe srɔ̃a, eye menye ɖe ahasiwɔwɔ ta o, ke boŋ le susu bubu aɖe ta, eye wòyi ɖaɖe nyɔnu bubu la, ewɔ ahasi. Yesu ƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ be, nenye be wòle alea la, anyo be ŋutsu maɖe srɔ̃ o. Yesu gblɔ na wo be, menye ame sia amee ase nya sia gɔme o, negbe ame siwo ŋu Mawu kpe ɖo la ko, elabena wodzi ame aɖewo wonye ame tatawo tso dzɔdzɔme. Ame bubuwo la, ame aɖewoe wɔ wo wozu nenema be womaɖe srɔ̃ o. Ke ame aɖewo gbea srɔ̃ɖeɖe le dziƒofiaɖuƒe la ta. Ame si lɔ̃ la, nexɔ nye nyawo. Yesu yra ɖevi suewo. Dzila aɖewo kplɔ wo vi suewo va Yesu gbɔ be wòada asi ɖe wo dzi, eye wòado gbe ɖa ɖe wo ta. Ke nusrɔ̃lawo nya wo be womegaɖe fu na Aƒetɔ la o. Gake Yesu gblɔ be, mina ɖevi suewo nava gbɔnye, eye migaxe mɔ na wo o, elabena woawo tɔe nye dziƒofiaɖuƒe la. Ale wòtsɔ eƒe asiwo da ɖe wo dzi, eye wòyra wo hafi dzo. Ɖekakpui kesinɔtɔ la. Ame aɖe hã va Yesu gbɔ kple biabia sia be, Nufiala, nu nyui ka mawɔ be manyi agbemavɔ ƒe dome mahã? Yesu gblɔ nɛ be, ne èyɔm be Aƒetɔ nyui la, ekema Mawue nye ma yɔm nèle, elabena ame ɖeka koe li woayɔ be ame nyui, eye ame siae nye Mawu. Le wò biabia la ŋuti la, mele egblɔm na wò be àte ŋu ayi dziƒo nenye be èwɔ ɖe Mawu ƒe seawo dzi. Ŋutsu la gabiae be, se kawoe? Yesu ɖo eŋu nɛ be, woawoe nye, mègawu ame o, mègawɔ ahasi o, mègafifi o, mègada alakpa o, bu fofowò kple dawò, lɔ̃ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Ɖekakpui la gblɔ nɛ be, mewɔa se siawo dzi tso nye ɖevime ke nu kae gasusɔ mawɔ? Yesu gblɔ nɛ be, ne èdi be yeazu ame dzɔdzɔe blibo la, yi nàdzra nu sia nu si le asiwò la, eye nàtsɔ ga la na ame dahewo, ekema kesinɔnuwo anɔ dziƒo na wò. Ne èwɔ esia vɔ la, va nàdze yonyeme. Ke esi ɖekakpui la se nya sia la, edzo kple nuxaxa, elabena enye kesinɔtɔ gã aɖe. Yesu trɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo ŋu gblɔ na wo be, nyateƒe, asesẽ na kesinɔtɔwo ŋutɔ be woage ɖe dziƒofiaɖuƒe la me. Megale egblɔm na mi be, anɔ bɔbɔe na kposɔ be wòato abui ƒe vo me tsɔ wu be kesinɔtɔ nage ɖe mawufiaɖuƒe la me. Ke esi nusrɔ̃lawo se nya sia la, woƒe nu ku, eye wobia be, ke ame ka gɔ̃ ate ŋu akpɔ ɖeɖe le xexe sia me? Yesu kpɔ wo dũu, eye wògblɔ be, esia mele bɔbɔe le amegbetɔwo gome o, ke naneke mesesẽ na Mawu ya o. Petro gblɔ nɛ be, míawo la, míegblẽ nu sia nu ɖi hedze yowòme. Fetu ka míakpɔ? Yesu ɖo eŋu nɛ be, vavã mele egblɔm be, nenye be nye, Amegbetɔ Vi la, menɔ anyi ɖe nye fiazikpui dzi,
le nye fiaɖuƒe me le ŋutikɔkɔe gã me la, ekema miawo hã mianɔ fiazikpui 12 dzi, adrɔ̃ ʋɔnu Israel ƒe to 12awo, eye ame sia ame si gblẽ eƒe aƒe, nɔviŋutsuwo, nɔvia nyɔnuwo, fofoa, dadaa, srɔ̃a, viawo alo eƒe nunɔamesiwo ɖi hedze yonyeme la, akpɔ wo ɖe edzi teƒe 100, eye wòanyi agbe mavɔ ƒe dome. Ke ame geɖe siwo nye gbãtɔwo fifia la, azu mamlɛtɔwo, eye ame siwo nye mamlɛtɔwo la, azu gbãtɔwo.